بيا دين الرتقطاتي وجنتم ربنا هاقول ربنا هامل كيس وان بيا فافنا جيدم ربي سيها فجاس ربما ما ربي سيها هاقول مكان دين بيا فجاس دين دان نمان باس دين نما ولك أب مدينة خيسني عادة بر أمانتي رتي أرمي درا والله والتهي تناف نما ميرجال لا خبيتال لا خيف درال خنات وان هنجر خبون دمه علماء الربسه بيتنا الران كبو به مكان خبو فردا جاء ربي سن الله هاك جلچو سنيفو برتو تخنيو نجبات دانجا أكما دور برسيسو جرتني تاوان كينيا سو برسيسا أبوان كينيا نو برسيسا مادان راشيدات شيني خينيا ربي رحمة أقولوا في نخيسة ديزين خطة أكان نخيسة عجباتو غلطوما إسندنو غلطوما خيساهو أمني موتما دا خيقوم سخانة تلتي أكام مريفو جاني الدين كنا أكام برد أبنا جان كنا ربي نمتو إساني الرهاك أبو غلطة قدا إساني هاقلتو غلطوما السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الله أكبر الله أكبر هيا إن شاء الله شيخ خير عمري ثاني ربنا هادريس رام سجبان ودامني عمري ثاني ربنا خيسة تأترسيس علماء إيجابيات ربنا هاتيس هيا ما سجنتا أويوان سنة جروب سنة تندرس والجلان سنة وفا كانت تيان سودان أماس خبجمو شيخ خيرنا جالتا ما في خبجما شيخ جمال علي قام والتجديد التسنية فيرة تكبيرتا أو توران نفسمة فليتفضل مشكورا وماجورا الله أكبر الله أكبر علميني الشيخ ديني في دنيانيس عبد الرحمن بن عوف في زمانات كم جتن الله أكبر تنويشا كتاني الله أكبر هيا إن شاء الله شيخ نوجي ترتي غاريز ننجر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما شاء الله ربي عمري سنا ديري سويل ملي ربي سنا برسيسو أني سنا مكة خيسن كانتي شيخ جلقت تاي كتابة برجع توري شينين أن يرو دير تورب برد شيخ موتري إنسان درش الزبور التي قريتين جرا نوم غافا كتابة كروسان كتشلو بلبلة كتشلو تي بلبلة قرير راتوكو هيرم برسيسو مو سوني مرتي ربيتي والربي نمامي جيسي ملي علمي برتي في اللي درسان سدرو قتي سيجل بيبتي سر رامبرتو أمو هاتو نما يرو دير تو أجربي وين سنيما غافا سينات نورني الريا ددي كتابة تكاتو كوجرا خدر تويد رتك راسبنو خذ عقيدتك من الكتاب والسنة خطاب جو عقيداتي قرآن في حديث الرافض خجو أكسم خطاب ماس الواجبات المتحتمات دركموتا برو نمرتي دركما وان برو نمرت دركما خطاب جو رسالات تكوني بيتني أما يرو أما نمني يرو قرآن بوسي سكراو كسيمي كتابة خنا أدامتي حتميتين فودي قدين أنا ديمو والرمان بلشين سموتو ما خيس جرو مكينانو تتديم نوجين كرار يابته أدامتي نوجي يابته إني بلشين سنانو خراب برودا خنوانتي بكو مسام بيخا بكبيرا الدون بيخو دولي الشباري قدا تكوتو كانت نام سدي إساوجي نام فورين ديما نمني لما درس الشيخ عبد اللطيف في تقوى الرواس نوجي في سنة رتين كساتنا يا ده خراه داني ورانيك أوي كبتني خراه داني جلبي بتني كوا مخينا أنشيني بانو تي مخينا سنداب سيسني أكسمت أبيا قلشني تسافاري ورا إمالتودا ونداو دي بسني نو أفران أتشتي من أيضا نو أمبسان كتابة خناوجي وني تو واحد ولي كبتي واسدي فا ولي كبتي وني كسادا نسيني ميف يرو خنوهي دخون بلشوتو مارداتي الشباري قد أسامة بالله كمان سيني ويسان وقصني تيجي وري سان أجيت تخن نجتو قيا تكوهدانو بلشني قيا لمدا رجا جرخنا الشباري تو تفيدا جنانين ورما مجلس العلا خمدور فتيدي مخيماما كابنو فيدل جرخنا الشباري خنفان أكجارب بينا الشباري قد خبيتنا بل ليس إيش جان أنا خيساج نمني لما درس الشيخ عبد اللطيف في شيني لني بيخا ما الشباري تو سرقا مالك أبدانين جينا شمت أنو ما نجتو كتابة خنا قلقل لا بولني واتك آية ربي ملي راد بني حديث ما في آية ملي واتك راد بني في دني دفن قروا بكيسان كيسا كبتن كلام أنتقني آية القرآن آخا كبساوا كبينيا خيسانين لبو تيسانين الرب خيسانين جو خنا الرد بيتون جوني بيتني آية مخنا جلس رني في دني
kuno kaafira arrabsa horii isaaniitii sama harkaanis sayfi mataarraa muraa kitaaba juun deemaa jaan jechuudha. Darasti Sheekh Abdul Latiif tokko riyaadaan deemata riyaadu saaliiniin deemata kuni kitaaba nagayaati jaanii fuudhanii cihaan. Amma kaati himte kun kitaaba kanarra hin jiru kun kitaaba nagayaati kitaaba Imaamu Nawawi nama nagayaa jee jechuudha. Mana kee hin jiru kun kan akkamiin itti godha jee akkana darbe beeyta riyaadu saaliin fuudheetumaan waraqaa tokko osoo garan galchin akkumaan akkana gabbanetti aayetuma san baniirra qaree jechuudha. Kunis numa qabaan jee. Ogusinan afaanis rabbinaaf kennaniin qabaaboo gurbaan kun xiqqoo wallola qabna. Mazaaba keenyaatti xiqqoo adda islaamuma keessatti hinaafuma saniif jaa isin sobini waan akkas hin ta'u masgiida deebi'aa darasaa fi sheekota masgiida keessanirraa kitaabni kun maali jaa deemaa baraan jeen. Warri mootummaa fuudhanii hoggaa masgiida dhaqan kitaabni kun maali gujaaniin anis niin qaba jedhe darasaan hundi khishmaa ba'a wannuma khaliixuma keessaa gabbaasa. Dubbiin nu galtee kun jarri nu kijiba jaaniiti. Guyyaa lama hidhamnee achitti guyyaa sadaffaa baanee wanni qissaa tana isinii himeef majlisninis majlisuma gaafa dura akkas nu godhaa ture arra warrummaan gaafas akkas nu wajji godhaa turan ilmiidhaa fi ulamaa diin hawaasa kaddamu jiraarra akkasimi lammaffaa bulchiinsi gaafa san akkas nu godhaa tures ministeera biyya tanaa doktora biyyi nama jijjiiruurra yaaduma isaa san jijjiiruu irra wayyaa naannoo suqul kanatti kan rasaasa kaartaa guutuutti itti fixanii ajjeesanii jira kan naannoo calanqoo kana dhalate maqaa isaatis niin beekara birahmataa godhuu fi anammoo niin jedhuu barbaadu quufni sun nagayni sun akka karaarraa isin hin baafne arra yoo akka feete qaraate namni maa qaraata sin juuni jira diin kee gatteessee yoo baratte maa baratta namni sin juuni jira durbar maa baratta hin baratiniidha bar qabsoo wanni irra turte malee hin dubbatin maa dubbattaa bar maa qaraataadha bar akkasimi namoonni tokko tokko itti dhiyeenyaan kaniin anilleen itti dhiyaadhee nama ilaalcha fokkotaa qabu wajjin haasawaa ture aboo ummata addaan hin baasini hawaasa kana walitti hin buusini mee ilaalcha kee kana ifiifuu booda akka inni nama hin baasine agartee irraa deebita ilaalcha kee kana garuma keessa dhiifadhu hawaasnummaan akka addaan hin baane tokkummuma hawaasaa irratti dalagii jee nama wajjin haasawee amansiisuu dadhabee jira ani har'a kombolcha kana mee waarraa isin yaa'imu magaalaa kombolchaa ni beektanii mi araddaan ammarra jiru tunis araddaa burqaa nagayaati mi araddaa nagaya burqisiiftu rabbi haa godhu ani irra hedduu kombolcha kana yeruma qabsootiin dhufa takkammoo dogoggoraan hin dhufe san rabbi irra na haa kutu anilleen dogoggora iyyee murteesseetiin jira kombolcha bakki jaaniin tun biyyi tun waan naannoon biraan qabne dura tokkummaan akka humna qabdu biyya tana agarsiise masgida magaalaa kombolchaa keessa jiru san biyya biraati miti harargee kana keessatti masgida akkasii bareedu gartanii tokkummaadhaan masgida san ijaarratanii mi osoo khilaafni jiraate masgidni sun ijaarama kombolchaa tun madrasaa qabdi madrasaa sadarkaa mootummaatti yookaan sadarkaa magaalaa gurguddoo dirree dhawaafaan finfinneenu madrasaa akkasiin qabdu madrasaa islaamaa ilaa kutaa 8tti qulqulloominaan katti baratan amma aga 12tti ol guddisu jiranii sumuunii isaanii waliin baasanii tokkummaan habarsiisuu danda'u barsiisee warri bulchiinsaatis gargaaree nama waan qabu keessaa qabaatee yaadallee ta'u jechuudha. Madrasaa akkas fakkaatu san tokkummaadhaan ijaarratan. Kombolcha biyya biraatiin adda moo addaa miti? Waan biraa waa'ee qabsoo irratti waa isin yaa'imu. Khawaarijaa jechuudha geessanii. Itoophiyaa tana keessaa khawaarijaa isa gofulaan irraa cabee bararuu dadhabdee jettanii yoo gaafattan khawaarijaa kombolchatti gofulaan irraa cabe. Gaafa gofulaa isii lamaan cabsinu san awwarra ulee xiqqaatullee ulee xiyya xiqqoo keessa buuserraa yaasi dhufee jechuudha. Namni gaafa san as jiru miti oduudhaanuu ni beekan shabaabni amma lafaa kee kunu. Ammoo wanni asitti ibsuu barbaadu warri kombolchaa kun hogguu nama jaalatus fixeen nama jaalata. Gaafa nama jibbus fixee si jibbe laa dhumatti jechuudha. Waa takkallee osoo nan bifne. Ani nama tokko tokko ka ilaalcha addaatiin deemu osoo jaalalti dhumtee fixanii sin jibbine osoo waan kanarraa ilaalcha dogoggoraarraa deebitee siirra gaarii jechuun ni barbaada. Namni gari kabajaa soda seyaa gorsa gariitiis kadhaadha seyaa gorsi kadhaa mi beeki gorsi kadhaadha namni gari gorsas kadhaa seyaa kabajaas sodaa seyaa wanni sodaa jaamtu jirtu ani wanniin akka reefu sheelii jeesanitti jala muree gubbaa muree isinitti himu akka kiyyatti aniis ani gaafa kitaaba qaraanu nama hedduu mormiidhaanis kitaaba keessattis waan
haare dubbisee nama gabbaasuudhaan yeroo san warri wajji qaraan inni beekanii beekamurraayi gaaf tokko aqiiduma waan jee quraanaa fi hadiisa keessaa fidaa wanni aqiidaa jedhamu jirtu kitaaba fi hadiisa keessa jeen darasaa zal godhee ani kitaaba irratti waa dubbisee beeke aqiidaa jechuun waan kun amma musxalaha ulamaayiiti kasimi ayni quraanaa aqiidaa juu ni jira hadiisni aqiidaa juu ni jira wanni nuti sadarkaa duraa barannu maali aqiidaa sanimi ulamaatu irra walii galee maqaa aqiidaa jedhamu kana waan baramu san keessa hanga tokko maqaa aqiidaa jedhamu kana musxalaha ulamaayii jaaniin istilaaha ulamaayii jechuudha maqaa baafachuudhaas yoo ulamaan irra walii galtee baafatan silaa waadilas nama rakkisu ammoo maqaa ittiin namarraa adda bahuudhaaf fedhu imaama abaafatu fedhu hadiisa abaafatu fedhu quraana abaafatu namni tokko quraana baafatee yoo badii dalage quraana jechuu wanni sun yoo nama arrabse quraana jechuu yoo naman kabanya quraana jechuu kanaafiin maqaa gaaf tokko mee waan yeroo hedduulee dubbachaa oolu calanqoo kanatti waa'ee biizinesaa irratti naggaadee waliin qabnee mariisisuuf maqaa dursan abaafannu lakki kadursun duruunu kasaariin barbaannu jechuu irratti naggaadee wal dhabdee jaarsi tokko gaara mul'ataatii dhufe kunoo Sheekh Abdulaxiif illee guyyaa san ni jira boo maqaarra mormitanii sa'aan fixina feetan dhaabbata fiduu deemtan san waraaboo baasaa dalaguma nu as baasaa jennu dalaga barbaanna ani haqiiqatti daalachallee baafatee osoo ummata walii galche osoo hawaasa wal lolchiisuu baate osoo hawaasa wal arrabsiisee wal nyaachisuu baate osoo tokkummaa balleessuu baate daalacha hojeetuma wajjin deeman silaa waliin dhabuun isaa wajjin wanni wal nama dhabsiisanii jirti waraabollee taatu maqaa baasaati ammoo dalaguma nu as baasaa nuti wama maallaqa fidaa barbaannaa je gaara mul'ataatii dhufe jaarsi suni amma gabaabinaa wanni hin jawuu fedhu wanni garii ta iddoo biraan jirre hombolcha jiraachuun hombolcha duraanuu khawaarijaa waasi goflaarraa cabsitee biyyi nagee taate nuti sababa kanaan biyyi nagee taati wakafallaa ulmuminii alqitaal jennee nuti har tokkoon gammachuu qabnu kanaaf obboleeyyan keenya darasoota garii darasaanis beekigaa darasaan tun hin jirtu dharra feeti ni jirtiirra yaa irra feeti gariitiin baana isin cufan baanu beeki karaa naman deemsifne mee isinimuu karaa naman deemsifne yeroo amma jirru kana keessatti karaan majlisul a'laa wajjiin hin jirre majlisni keenyaa mimma bulchoota ganda keenyaati wajjiin hin jirre manguddoo biyya teenyaati wajjiin hin jirre ulamaa teenya tan nuti ka aduuttiif dura laallu ka du'eefis rabbi rahmataa godhu ka jiruus fakkeenyaaf amma anaa fi Jamaal Haaji yeroo hedduu ulamaa Harargee kana keessatti mee sunsumni ulamaa Harargee eenyuu jenneeti amma dura waa waliin barreessaa turre sunsuma ulamaa Harargee san keessatti nama biyyaafillee addunyaa tana guutuufillee ni ta'a jennee yaannu keessa eenyu jirani beektanii Sheekh Hassan laga hamaa jira rabbi umrii isaanii adeereessu fayyaa isaaniitti rabbi walitti adhaabuu fi rabbi fayyaa isaa kennuu fi arrallee khaliifaa isaanii nama isaan bakka buufatee abaluu bakka na bu'a amaanaa kana sheenitti kan as keessa jira eenyu sun namni garii akka jaan qalbii dhabarraayi sareen foon waqaalimoo kajeeltii jetti Oromoon waqaalimoo ni beektanii foon mammaranii tolchanii akkanumatti waan gartee ilkeerraa guuran kanaan akkanuma afaan kaachuu deeman qalbii dhabarraayi sareen garii sannaa kannan jettee kajeeltii jaan bakka sheekassan bu'uudhaaf akka sheessani goota ta'uu qabda akka sheessanitti hawaasa walii galuu qabda yaa in deemuu qabdu yoo akkasi deemte kunoo inninis ni ta'a bakka bu'aa sheessan inninis ni ta'a namni taana ni jira amma bakka bu'aan sheessan eenyu bara nama shakkiin qabuu jiraafiin ana wanni irra deddeebi'uu juuf waan biraatii miti nama dubbiin guddanne khawaan takka shekkotiin isa waa isin yaa'imu shekkota keenyaaf jechuudha du'aata keenyaaf shekkota keenyaaf nama dubbiin nama jidduu deemu nama waa haasa'u irra nama dhageenye Sheekh Aliyyi Sheekh rakkoo takka as jira rakkoo tana furaa jennee Sheekh Ali yeroo dheeraatti dubbachaa turre nuti osuma deemu ifi arkee jiru rakkoo sana gaafa dura aboo dhaaphaa isin jirtanii isin ijoollee isin shabaabni dhaaphaa nuun jechaa ture bar Sheekh Adami wajjin rakkoo tana furuuf rabbi rahmataa godhu taraa lamafaa sadifaa walga'iin taa'amtee bar Sheekh Adam ammallee qabriin isaa dura wayyoonni taate rabbi umrii isaanii adeereessu waan Sheekh Adam murteesse waan Sheekh Adam jala sararee gubbaa sararee karaan kun isin hin baasu kuni faashina guyyaa tokko faa waan sheeyni irra deebi'ee miidiyaa irratti hin dubbadhu ni beekta waan sheeyni haasawaa ture arra san keessa deebi'ee dubbiin sheekaa sun dhugamu dhugaa miti sirri moo sirrii miti jee namni shakku namni tokko jaan ifumaa'uu deebi'ee shakka jaan namni shakkee heddummaatu sa'anii kun anaayi
nama tokko ka dur gowwummaan beekamaa jira beektaa gallii uureeti dhagaa caccabsee haadatti kaayyatee morma hidhatee maal yennaan bar anakkaan ifirraa ifimi addaan beekamuufi namarraa akkaan beekamuufi hidhadhee jeejaan ismaa lafa kaayee obboleessaa fuudhee morma kaannaan yaa akhi anta ana faman ana jeejaan obboleessaati yaa obboleessa kiyya ati ana anuu eenyuu jeejaan akka akkas hin taane namni tokko tokko if shakkaa wanni nan joo barbaadu haasawa shee aadam haasawe san ka sheekh amma watar haasawu ka sheekotiin murtii gaafa san kan nan booda shiishii fi shiqshiqii fi qishqishiin sila arra jiraachuun qabu ture garuu namni tokko tokko shakkii guddataa namni shakkii guddatu rabbumaa shakkee juu dhageessanii isin rabbumaa deebi'ee shakkaa jaa namni shakkii guddatu akka akkas hin taaneef ani boonni kun yeroo garii bakka biraa jiraachuun irra hombolcha jiraachuun tun irra gaariidha wixxeetii hombolchaa natiijaa hombolchaa firii hombolcha fi dunii eeyinaa jeetiin yeroo hedduu dubbachaa ture ammoo dheeratti addaan baafachuu jiranii amma dura qaceellotti addaan hin bahini wanni kun irra guddaa waan takka isin himu wanni amma asirraa dubbatamu namni nagaya barbaada namni nagaya barbaadne ni jira addaan dura addaa burqaa nagaya jenneemi nagaya barbaadne namni nagaya barbaadne ni jira nagaya kana wanni fidu immoo tokkummaan nagaya kana fida yoo tokkummaan hin jiraatin nagayni ni jira ulamaan islaamaa akka jaan jechi hoggaa yaaman irra rabbi bira jaalatam ka irra namas gammachiisu kan ammoo waliigalteedhaan malee dhufuu hin dandeenye jecha nagayaa kanaa jaan islaamni hoggaa walii dhufe maal waliin jaa assalaamu alaikum waliin jaami nagayni rabbi isin irratti haa jiraatu jechuumi salaata hogguu salaatanii fixan maaliin irraa bahan aboo nagayni rabbi isin irratti haa jiraatu jechuun irraa bahan akkasimi maqaa rabbii keessaa tokko maal maqaa rabbii keessaayis tokko beekamaan nagaya اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ربي أتنجيا نجيني اللي سرنا مجيا ربي نجينه هقول واني قدان نتبر بانو نور موت ما فامبر نجينه وجيتين يسا وجيتين سنيمتي نجيني وجي خيني وجي شيكوتيتي وجي دعاتاتي وجي منقدو بياتي وانا جايب سني تواي نجيا خنرتي نجيني نما والله نجيا شو نجيا سيدي فان رموت يقول لانك نجيا كبان نجيني تاتا هدامي والله قمساي من مان الران قران جتشو دقيسة من دقي نجي واني جانكوني واني يسر مئاو واني يسر غاري واني يسر برباتشيس تنما هندما تمتا تردر كما تنمني توكو خبا في دون دين خنمني توكو بليسو دين دومس نجيني توكو بليس فون تنجي توكو دقيسة نمري توكو ما بليس نجي أكاسيبر وان الرولي قلوك ابنو وان سنكيسا نجي سنكفدو توكو مال tokkummaa bar tokkummaa jettee muhaadaraa goote tokkummaan mallattoo warra firqaa maareeti sinjaan farraqame ati ummata keessaachi farraqame malee tokkummaa nuti jijjiiramni har'a dhufe kun jijjiirama ummata Oromoo fidi khaanis numa gargaari malee wanni inni dhufee maaliin dhufe tokkummaan dhufee jijjiiramni kun osoo tokkummaan jiraachuu baate ni dhufa tokkummaa jechuun dura akka shari'aa islaamaatti ulamaan islaamaa oguu dubbatan aqiidaa sahii irratti tokko ta'u al-wahda أمر رباني والفرقة وحدة هدف شيطاني جان تكتهون أجج رب اتنو أجج غرغر بابهون أمو خايو قولي شيطاناتي غرغر بابهون مقصد من مقاصد هذا الدين جاكرين حامل من ونمان دين كنا مرة بربادو تكما سن خرابيراتي واي تكما هو قائب سلو لماين كجان مسير الربح وأسرار التقدم بكت ترفاون إجتي فولدرة جودا إجتي جيرماتي جانين خناب تكتهون فريدة شرعية وضرورة اجتماعية جعرين ولا يتيس دير كما شريعة نمر قوته وان أمو ضروراني بيتني ضرورة وان دير كما نمني بيخوك أبو جاتشو خناب تكما لا فستني لالنا خران اتنجين رفودن دوس تكما خران اتجيرم رفودن دوس تكما خراب بيجتين يتون فولدرة جوك أبدوس تكما أنا واني لجايب واني نرخوتي رفرة دراساتي نما موتوما مرمجو دراساتي نما مجلسا مرمجو دراساتي نما شيكوتا مرمجو يوخا عالم يفين جي دعاة يفين جي نما شيكوتا وجي والمرب شيكوتا قوت وجي كوباتش به أنا دي سريف وسيرة جانسر اللي نجو كنا ما جايب سيسا وانا كان ما جايب سيسا سلاخة تكما برسيسوك أبو إس خنجي برسيسوك أبو إس خوال دقو برسيسوك أبو إس خوال كبجو برسيسوك أبو إس خوال جلديمو برسيسوك أبو إسا ورمانو قومه ما تكيتو اجر سهلال الرّ
qobboo qe'ee turre caalaa itti qe'ee jira haa sheeka fagootti hidhattee wajjin iccitii oofturra sheeka asitti wajjin wal ta'uu dursa mootummaa yoo fudhatte mootummaa godinaarra yookiin ta naannoo oromiyaarra yookiin ta federaalaarra ka as jiru wajji walii galuutu dursa nama kaasii kabajeetu olii kabaja kaasitti abbaa raddaa ka ganda kanaa kan kabajne olii kabajuu ni taati walooti kanaaf ani wannin dubbachuu fedhu nuti rakkoo hombolchaa tana furuudhaaf shaadami wajjin taraa sadi teenye haasoyne namichaatu harree waraabessi nyaannaan chaas jeeni chuus jeeni chis jeeni dideetuma nyaatee je dubbii hombolchaa tana shaadami wajjin taraa sadi teenye mari'anne anillee finfinnee dhufee jechuudha nama finfinnee taa'u achi booda ulamaa'ii oromiyaa guutuu itti walitti qabnee kunoo sumayyaa hoteelitti guyyaa guutuu irratti haasoyne achi booda mee karaa khotorbaandiitiin illee mee haalaan lu'ennee khotorbaandiilee cabsinee osoo hayyaman fudhatin waan godhamuu qabu hunda goone saniifu ammoo ni jennu chaas jenne chuus jenne chiis jenne dideetuma nyaatee jennaan nuti isinii galtee ma dubbiin tun aaqila cinuma dhawanii garsiisanii gowwaa isuma dib godhanii garsiisanii jaan kas jaanii mire kanaaf ani haasawallee isinii dheereyse dhiifama naa godhaa isiniin jechaa oromoon nama deegee fi nama deemee waa hubataa itti biyya teenya tanarra islaamummaaf kabajaa qabdu biyya kabarsiisu osoon kafalleef nama barsiisu kabaratus osoon kafalleef baratu biyya namaatti barsiisaafis kafalanii barataafis kafalanii namni ilmi tana jilbiibbatee barachuu diide biyya gurguddoo amma kareefuu himanii san hundatti kabaratuufis ni kafalan kabarsiisuufis ni kafalan namni barachuu irrattis ni kafalan isin keessa ni jira kabarsiisuuf kafalaniif ni jira lillaahi barsiisaniimi عالم الدنيا تنرى بيا تنرى عقيدة قبض إرّا توكو إرّا والدقيس إرّا والجلدين الدنيا تنرى انجر إرّا فرق والنجانسون غري والنجانسون بكي إسين انجر بيا تن أما زمنا الدنيا تن غندة توكو تاتي خبلة توكو تاتي ميديا ولين نمه دوان تيف وان بيا براتي نما والكك الجيسو تنما والأجيسيسو تصدركا منافي نما اللي ولينقبون نما جيسيتو سنتو بيتين يتنتي حركفة جادين أولين سنتيم نمني وانا كسيتين هركا خيسا خايا دجي نمني وان بكبيراتين هركسي أسفي دجي كافو وني تندرا دفتو سو يسين قراتي وغرين كيسنين ايغل اما كودا سديتي ارا شيخ امين برو رب مري ادير سوانجي يا جرا نجي قميصني بيا بيراتي ودني في دم بيا تنتي وغنا مكاين تكا نمرتي قاتا تكا نمر غدتا وان بيا بيراتي في الدني اسن مكا وفيال تنكن في الراديسا جت شيخ امين بروتي بكني تيجي مسجد اوداي غدتي كنجي اما تاخد سدي الدرا وان هو وان بكبيراتي ورابمه اسب بكلچو في عالم جو فتنا اسب بكلچو جدو دي بكلتمله هنگدن دينيوتي نوتي درما دابن علماء الاسلام اروني يچاجرن تكو شعري باسي وانجي تجولت في طول العباد وعرضها وطفت بلاد الله شرقا ومغربا فلم أرك الإسلام أدعى لوحدة ولا مثل آله أشد تفرقا هي كان سيدا عالم ربي خنا أكتس ديمتي دج ربي تنبها في رياس كيس ديمه وهما أك إسلام ما تكم من نما الدنيا تنرانا قرية أكس موانس نجايب سيسو فالله خنا نموما أكا ورّا إسلامات تغرغر بابا الدنيا تنرتي نغرجي الدنيا نكسي كيرت نوتي أمو بكتك كجيرا وانسان هنگدن دي نيوتي دورا دابنه داب آجنيري چاس جنيني چوس جنيني دو دي نياتو نياتا ملي وان غرغر نما باسو تكالي هنك ايبالو يو مقا محمدية بافتي قرآنية فرقا جام تفا دقيساني قرآن ملي حديثا بين ورجو قرآن يچوس نما ويهم تودا ورّا قرآن أيجور ورّا قرآن التفريق سويجو قرآن التفريق سلام تقبدي وان إسام في دني دفنسل لالله درود أبن سلفية ورّا في جيب يتنتي غري مكابا فتك أبصو إيجلس جلدي